Assalamu alaikum. Bugun Qirg'izistonning 721 kuni efirda Zaman studiyada sizlarni men Shavkat Amatullayeva selamlayman. Jankoyda yerleşken Elif adlı bala merkezinde Kenede teşkirov keçirgenler bu sefer prokuratura xadimleri kelgen. Merkez yol başçılarından okuf programması ile vesikalarını talap etkenler. Sanki birevler merkez faaliyetine şikayet etken. Keçken sene kuzde açılgan merkezge endi ikinci kere apansızdan teşkirovden keldiler. Keçken sefer ise tintuvda keçirdiler. Yanvardan 27'sinde Elifke FSB Tahqiqat Komiteti prokuratura SES xadimleri keldi. Tintuv devamında ballar için kullanılgan kitaplarını aldılar. Merkez yol başçılarını ise prokuraturaga soravga çağırgan ediler. Meclis reisi Rifat Chubarov Qırımның Rus hakimiyeti meclisini yasak etmege istegeni sebeplerini açıkladı. Belki keçenleri Rus prokuroru Natalya Poklonskaya meclis reisinin birinci muavini Nariman Jilyalni davet etip, temsilci organını yasak etmek için mahkemege hazırlangan arizani tutturdu. Меджлис, как представительский орган крымсарского народа, избираемый Хурултаем, полностью находился в действиях нормы Декларации о правах коренных народов. И тогда, когда мы создавали институты национального самоуправления, еще декларация не была принята, но были иные международные акты о правах коренных народов. Проще говоря, оккупационные власти сегодня запрещают право крымско-татарского народа говорить своим голосом. То, что сегодня оккупационная власть расправляется с меджлисом, избираемым самими крымскими татарами национальным органом и в соответствии с международным правом, часть экспертов видит то, что Россия готовится к более худшим действиям по отношению к крымским татарам. Qırımda Rishad Ametovның işini yanıdan bakı başlaganlar. 2 yıllık işini yanı taqqatçılarga bergenler. Merhumның kadını Zarina Ametova bildirgenine көре, endi bir kaç kere taqqatçılar dengişken, lakin olar bir şey araştırıp olamaylar. Şimdi Ametovның işini 5 taqqatçı taqip etti. Lakin kadını qabatlar mesuliyetlikке jelp etileceğine inanmay. 2014 senesi martның 3'inde narazılık geçirgen vaqt Rishad Ametovны Самооборона vekilleri merkezi meydandan alıp kettiler. Ceseti ise 2 haftadan Qarasu Bazar civarında tapıldı. Merhumның 3 küçük balası kaldı. Ғайып olgan Ernest Ablazimov Melitopol'de tapılgan. Bu haqda Qırımdaki Rusiya Tahqiqat Komitetinin idaresi açıkladı. Belli ki yanvarının 4'inde Sak rayonunun sakini ғайып olgan hakkında haber peyda olgan edi. O Mariupol'ge çalışmak için ketken. Bunu Qırım Haberler Agentligi bildiri. Yakınlarda erkek qorantasının bağға çıkkan. İşinен memnun değiller, lakin istifaga yollap olamadılar. Arsen Yatsenyuk baş nazir vazifesinde kala. Vazifesinden boşatmak için en azından 226 deputatının reyi gerek edi, lakin tek 197 milletvekili kol tuttu. Evvelisi deputatlar çokluknen Yatsenyuk hakimiyetinin işinен memnun olmağanını bildirdiler. Endi ise Nazirler Şurasının bu terkibi en azından sentyabr ayına kadar çalışacaktır. Yarım yıl devamında yukarı şurası bu meselege qaytmağa hakkı yok. Şimdi ise Yatsenyuk öz isteginen kete bili. Rey beruvge birkaç saat kalganda bu haqda ona prezident teklif etti. Lakin Yatsenyuk deputatlarının fikrini dinlemege istedi. Yatsenyukni istifaga yollamak için koalisiya azaları da koşuldu. Şimdi ise onlar bu hakimiyette nasıl çalışacaklarını bilmeyler. İstifaga yollap olamadılar, lakin bu hakimiyetke ise işançları da endi yok. Ми втримали цю Україну. І я прошу, щоб ви це поважали. Шановні народні депутати, ми залишаємо країну з повною казною, з озброєним українським військом, з списаними боргами, з виплаченими зарплатами і пенсіями. Я прошу парламент прийняти сьогодні рішення про майбутню долю країни і поставити резолюцію недовіри уряду на голосування. Ми з честю і гідністю передамо уряд новому прем'єру. 247. Парламент прийняв рішення визнати незадовільною
роботу уряду в 2015 році. Давайте спрогнозуйте, що зараз, на мій погляд, буде менше 200 голосів. Тут вийшли люди із залу, і у нас складеться колізія. Першу постанову прийняли, другу не прийняли, і уряд буде працювати тоді в конфлікті до вересня 2016 року. Формальна перемога Яценюка такої не є по суті, бо уряд потребує підтримки більшості парламенту. Її немає. Це означає, що уряд у такому форматі не зможе проводити реформи. Я знаю Арсена Яценюка як людину відповідальну і переконаний, що він зможе зробити з цього висновки. Зберігся цей уряд голосами колишньої партії регіонів і голосами фракції Арсенія Петровича Яценюка «Народний фронт». Це настільки очевидно, що нікому це пояснювати не потрібно. Коаліції демократичної просто ніколи і не було. Правила країною оця кулуарна кланова політична змова. Qırımda harbiy texnika yürüşü Rusiya Türkiye arasındaki cenkке hazırlanmasının bağlıdır. Bu haqda İHA Moskva efirinde Rusiyeli harbiy ekspert Pavel Felgengauer bildirdi. Onun sözlerine göre cenk Suriya toprağında başlansa, sonra hem Rusiya hem de Türkiye toprağına geçebilir. Начались внезапная проверка, большая мобилизация сил, и силы двигаются на юг, концентрируются в Крыму. Я не думаю, что это против Украины. Крым не подходит очень хорошо, в общем, для операции против Украины. И вообще украинский генштаб, наш генштаб негласно объяснил, что это не против вас. Значит, кто еще остается? Турция. Полномасштабная турецко-российская война, которая включит и Черноморский весь регион, включая и побережье России, то есть Сочи, Новороссийск, может быть, Севастополь. Возможно, что-то произойдет в Армении, Карабах. А это все может уже разрастись, конечно, в общеевропейскую войну, которая, в принципе, может перейти в ядерную. Кечкен күн Украина шарқында барышық вазиеті ең азындан 60 кере бозылған. Бұл ақта АТО штабы білдіре. Рус женкеверлері Минск анlaşmalarının шартларыны бозып, Украин позициялары тарафына гранатомет ве минометнен атеш açmağa devam етелер. Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Так, з напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ-21 «Град». Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермелика та Водяного. Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету. Rusия юг арабаларына Украинаға кірмеге ясақ етілі. Арабаларының қамачауы 6-й күн девам еті. Акимет рус номераларынан олған юг арабаларына Украина территориясындан кечмеге ясақ еткен олса да, активистер блокпостларына терк етмейжегіні білдірелер. Ми діємо, власне, по максимуму правовому полі, тому що нас і так дискредитують кожного дня. Відповідно, я запропонував керівництву обласної поліції, щоб вони нам надали пост, щоб уповноважені особи могли перевіряти. Поки що того немає, стоять правоохоронці, але вони поки не беруть участі в власній блокаді. Так, ми стоїмо 5-й день, вже другу добу немає російських фур. Це побратими, напевно, що в стрію не пропускають. Ну, але це не для нас не повод розходитися по домам. Ми будемо стояти, не можу прогнозувати, наскільки довго ми ще тут залишимося, але ми будемо. Поки на українських дорогах не буде замічено фур з номерами ворога, тобто Російської Федерації. Украина Русия арасындаки сыңырда да наразылық акциясы девам етті. Активистлер Назирлер Шурасының қарарыне наразы дегелер. Сыңырда насыл вазиет олғанына Эльвина Сидбулаева біле. Украина тарафындан выступовичі кечув ноқтасында Русияның бір юк арабасы біле көрінмей. Мемет түрн номерлерінен Минстен Түркияге қайта. Оақ Русияге мандаринлер ташы. Түркия ватандашы Украина акциясына қол тута. Problem yok yolda. Ukrayna? Evet. Ukrayna hakkı çok. Dünyada en kötü şey savaştır. Yani başka yerde de gördük savaşlar mesela. Yazık. İnsanlar boşuna ölüyor. Ruslar kudurdu. Hep her tarafa saldırmış. Her tarafa yani
Şimdi de Suriye'de. Буфер зонасында аляда Русия номерлері юк арабалары болуна. Русия юк арабаларына Украинаға кірмеге ясақ шынды олар артқа қайталар. Ве ақ Русияге кірмезден евел буфер зонада онларнен машиналар топланды. Айдаушы Геннадий Бутюн күн нейтраль зонасында кешірді. О үш күн девамында Италияға чықмаға тырышты. Айтқанына көре 20 ел девамында проблемсіз Украинадан сербез қатна еді. Я уже 20 лет по Украине езжу. Другой дороги не знаю. А тут вы видите возврат. Что, как, никогда таких ситуаций не было. Украина гумрух қызметінің мәліматына көре, блокаданың башлануынен сынырны 270 юк арабасы кечті. Бұл әсәсен Украинадан Авропаға кечіп оламаған, яда бош қайтқан арабалар. Бір юк арабасы біле Авропа йонелішінден сынырны кечіп оламады. Переміщення транспортних засобів, вантажних транспортних засобів Російської Федерації на даний час не проводиться. Їх не надходить з території Білорусі, Російської Федерації автомобілів, які можуть перевозити вантажі в режимі прохідного транзиту по території. Жодних транспортних засобів не проводилося оформлення пунктом пропуску виступовичі Житомирської митниці ДФС. Блокада іштиракчылары Нәзірлер Шурасының қарарынен разы дегіл, чүнкі қарар тек транзитнақ сынырлай. Оның үшін ясаққа бақмадан Русия рабалары юкны енгіл рабаға кечіріп, Украинаға сербез кече білелер. Раз не устраивает принятый закон, там транзит прекратить, а въезд російських фур не заборонили на території України. Тільки транзит. Будемо чекати, поки повністю заборонять в'їзд російських машин на територію України. Енді бірінхаш губернатор Нәзірлер Шурасына мұражатта болынып, Русия юк арабаларынан әрекеті бойынша қарарынан қабыл етмеге реджа еттілер. Активистлер есе ноқталарыны тәрк етмеге істемелер. Олар акиметтен керекли қарарына қабыл етмеге талап етечеклер. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тағыташ, Осман Нурадинов, Заман, АТР. Украина юқары шурасында Қырым işғалының елығына бағышланған там, где дети спят адлы сергісі açылды. Бұл ейхана ярмада işғал етуінің 2 елығына бағышладылар. Экспонатлар Украин ве Қырым-татар медениетінде олған бағны көстере. Сергіде белі ұсталар Рустем Скибин, Владимир Будников, Олег Тистола, Николай Маценко ве дигерлерінің ішіні көрмек мүмкіндір. Ұсталар өз ішлерінде Украинада олған вақияларны көстермеге тырышқанлар. Эта выставка – это часть большого проекта, который мы презентовали этой осенью в Мистецком арсенале, там, где дети сплят. Это такой достаточно уникальный проект, в котором объединились наши очень известные украинские живописцы и художники по керамике. В таком симбиозе творческих поисков живописцев и умения наших керамистов родились произведения искусства, которые раньше никогда не были на рынке современного украинского искусства. Самое первое – это наша аутентичная культура. Это наши традиции, это фольклор и все, что с ним связано. Это наша память, это наши колыбельные песни детские, это символы и знаки, через которые мы передаем боль, через которые мы передаем эмоции, через которые мы передаем свои беспокойства о том, что сегодня происходит. Усатқа сонки хаберіміз еді сілерге ей күнлер тілейім, атырден айырмаланыз көрішкенже.